asị ụmụaka ndị Igbo bara ime ọfịa chọpụta na kidnapping na ba na-ekpata ego na ya werezi emere biznes. Onye nya ọkada ọ nyetara ọba ime ọfịa tụgịrị ya na-eme liberation na-ewetara ụlọ Biafra. Ọ pụta oburu mmadụ wetara ya ego, ewetara ego bepụ ya isi. Etu a bụ Biafra na-ekwu maka ya. So alụ baa ebe niile. Anyị wee chọpụta ndị na-abụ oke ite. Agbapụ ma ụfọdụ ndị ụkọchukwu anyị na-eme ibe a na-agwa ndị mmadụ na ọ bụrụ ije lụọ na ọ bụrụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ na ime nke a mee nke a majik eme ego abata na aka ya. Ndị na-agwọ oke ite na-agwọ ije prison yards all over the world. Ụmụaka Igbo, particularly ụmụaka Anambra, o nwere ndị nke aka bụ usoro ụbọchị a. Almost about 19 or so or 20 something of them, with the exception of one, the others 20 something ụmụaka Anambra. Ndị mmadụ na-agwọrọ ọgwụ, ọgwụọla ya oke ite. Ọgwụ ya na iburu drọg, ịṅụcha iburu drọg, buru eje obodo oyibo, elu mashin ndị Awụsa ekpuo isi, maka agwọrọ oke ite. Ijezie prison yards all over the world, ụmụaka Igbo emegene eju. Ejem Philippines 2011, I there for their prison yard with their president. You know, a prison yard they were on a top. But we put that the prisoners on a football club from a National League Cup that year. And when we tell someone who got passed vote of thanks, the club, the team I saw again, or the board of the South Center. South Center was a think tank of 54 developing countries of the world. My China, my India, my India. Our president our chairman was the former president of Tanzania, President Nkapa. As long as we get a vote of thanks, so we can follow the names of their players. I am telling you honestly, out of 22 names we've had in the IPA, I can bet you at least 9 of them are Igbo. Everywhere. I did put your quick at a kata, okay, net, and a punana at a kata, Pasizian on Bude, and a Bude, when a boutique. Upon the Kuan, no matter about them, Maya say to Abalaga. Didn't for didn't never. Unayaka Makana. Eba ni mafia, umaka ni na Nigeria ni mafia. That's why I talk about. I'm glad I'm for the Oka. Mandoko to Mandine, Ogeba, Mandina. Very nice Nigeria. What Naza Michael, Christian, Charles, Samuel, James, John, Nka. Afani energy, memory to go no Oka. Often on mafia. And ever on a fan on Nugualon say that's the first thing I've ever made camp. We have cleared 62 of such camps in Anambra. Imos Yafajeba Dawalon say. Peter, Emmanuel, this, John, Christian. That's number one. Ojezie make kidnapping on Marinanya Buokada. Make kidnapping, remember kidnapping on another building foundation. I'm sorry, with all due apologies. On didn't the booze or a Macanya Bangle. Eh? Ọ bụrụ ma nwa goteli nka ọ kpara anya ya ka mama ya bụ egwu biko nụ ma nwatakịrị ọnọdụ yunivasiti gbagba say young girl gbagba ọ bụrụ iPhone 17 n'ọta ụlọ moto
Bolonka, Ada Jose, Mwam Ebeg isi bute, Ebeg isi bute, Oda Amade no mano. So I will be there, you know the Oko. Ndị anaghị agwọrọfa oke ite a ụmụaka anyị na-edufu ụmụaka anyị niile. And we must bring an end to it. That's why January last year I will pass here a law. Ndị na-eme oke ite, ndị na-eme eze nwanyị, ndị na-eme nke a. Anyị fụkwaghị ka ị na-eme, of course, mmadụ ịtọ na n'ime kịta ndị oke ite. Obodo megide. Obodo megide. Now, thank you. Just wait. Ndị eze nwanyị mmiri niile anyị nwe, public water streams niile anyị nwe, ndị ebe ke ya kware, ke ya kwa white, ke nke a. Kwa mkpọkọcha ife niile fa na-agwọ ka ewere ewunye na mmiri. Onye mmiri ndị mmadụ na-eji echuru na-aṅụ, iwere ịkpọkọcha ife niile na-agba iwunye ebe a mmiri eruru, water the other side. Nwatakịrị apụta kụrụ mmiri na mmụọ sef echi asị na amarọ nke na-ayị ya. Nọchine fada, ọ bụrụ na ndị a ya bịa ebe m ataki ya babịara. So, you never, I said there's a mind. I'm with freedom of religion, up here. The man can and them here. But don't interfere with others. Okay? In our boy in Sinaj and our boy Fanina, don't go to the water, the stream, the society where I in Chamwe. Or look at the Febene. Defense saying, ndị na-aka ụka ebe a ji efe megịnị banye n'ime fensị ebe a je megịnị ka ụka ịkasị ụka ịpụta. Mana mgbe ị bịazi je blọk ọ dị road onye ọbụla si were aga so na ebe a ka ị na-aka nke nwa na nsogbu dị. So ndị eze nwaanyị anyị wee sịba ndị na-ama achụsị anyị si n'aja isi nọ na mmiri ịfụrọ mmiri ife ị na-agwọ ọkọ ma ife a ama adị ile ya egoro buta. Ego Buddha, well, this local Iva and Adam, and local Bowella, what do I really na pay? The money for the Nimitai, then never million back. I for crying our river, Akanaba, or over. You know? Million and oh my God, typhoid Benatano. Well, Obolo I to dance Sinaja is no of Baleno, Giga Dobia. Etosia, Pocotaya, Bana compound again. Idelo Causo. Wow. You can't call them. Wow. Who's a yeah, come here, beg it back. But I fully need law, put up on the law by in somewhere. I put a gun. A back talk at the power. I don't even know. Oh, God. Obodo dị mma aka aja na-emegene. We must continue to emphasize it. Bible says, he who does not walk, let him not eat. But we must get back to it. Oife di malụ ndị Igbo, oife di malụ Anambra, ịgba mbọ. But oife di malụ anyị nụ. Gịnị ka a na-akọ ife? So now I get the reorientation, the battle to take back our state. It's a very serious battle. We'll battle it to take it back from the criminals,
This last Christmas, we had the best Christmas ever. Okay? Yeah. And as well as the markets were open Sunday, Monday, every day. Even for 5 years, they were low job to buy on your Man, if I need one lose as a consequence, okay, take 1 generation to reverse. Because we get a lot of businesses that left an Igbo. Or Igbo in our factory. They will say a factory and I go on for 4 days in a week. Those are now got 5 days in a week. No. People are foreign and happy with the investment. Why will you come to an Igbo? Why? Why? Factories, businesses, even market side, either Sabakita, if even remember. Because on Monday is one of the most important day of the week in terms of business. I am again or cheese here. What I will use there was why the MS sports, was why the meeting no noga, was the men can. Obodonelle, Mobologa say, I want to be buying now. Because businesses have been relocating. Ibada map all on the state or Lagos, wherever. Hundreds and thousands of investors are there building factories. Mande buy. Must say one day sit at home. One other all on Monday. Akuko schools on a Monday. I am not go for 4 days in a week. The rest of the world are not go 5 days in a week. You want our children faculty 4 days where they compete with them, they go 5 days in a week. Marginalize. But I and that's why we said this must end. Primary 1. Okay, if I sit at home, I be done. Or I go out on Monday. Where secondary school after 5 years. I'm on an go out bus Monday. Or we go primary school. Or Maronana go bus Monday. No. And that's why we finally said, you know what? It's no longer about insecurity. Man can all get Christmas, markets, my Sundays and Mondays. From 20th till 15th of January, immediately I got 15th to super again. Oh, they can one day to Monday. Madam, I'm going to buy oh, they call Monday. Monday, I hear you. Oh, yeah, but why did you go Zubia Monday Galaga? Oh, season. Season. So it's about listening. For government, for us, you have nothing to gain or to lose. Nothing. Overall revenue, you don't pay revenue per day. You pay per year. Isn't it? So whether means wrong, you pay the same thing. So for government, why? But as for Igbo, for Anambra, my generations up to 11 generations back, Anambra. If you may forever, Daramadia. Eh? Yes, I love that one. Oh yeah, even a man boy good man. I want to where after you were Teresa. I want to watch a Teresa, the common. Oh, I'm for the original. Kakuram military. Eh? Why I love them, my mother. Didn't I if I the corner the one? If I the candidate the one? Eh? If I the candidate. So, what I am saying to you, for you to understand why we decided na alo bala for na normal bo menane. Okay?
Never look for no man again. Men market by Uwanine na Abia, Azwafia, ECOG, and maybe Sigia. You lose a men market. The whole West Africa that never Azwafia and men market. ECOG where there by one motor park, every person in the Abia person park a motor where just Wafia. Everywhere park 1, park 2, park 3. ECOG Anna Christmas for Wuchie shop. I will not Christmas, I will cheer shop. I will check the golfer, will cheer the whole part. And I say, now I wonder why is it in a bagels at the Sizikotono, a Siva, now just or the opposite and up your worker, or just to say after a bully and easy pocket. Over the park, where to park? Was in the market to be able to repeat after me. For repeat, so if you can park, you can shop, but repeat where. Obona, the size of the Ebegamo Park, now carry the size of Ebana Azwafia. So that in the month of Yakwe, to the parks. If you have a market or a parking space, it's a dead place, it will die. Obona, let's talk about the movement market. When we are determined, we can market to address Anambra. Main market to address in Igbo. It used to be the largest market in West Africa. I got revamp Opea, breathe their life into it. We must restore back the parking spaces in the mother where you can park and shop. The world will come back to Anambra. The world must come back to Anambra. We can't continue this way. And other ones Nadia. Other ones Nadia. Aqua mono na I can a beans on. Amatador beans. Akaranesi. Moinesi. Manamba mata beans. Television by every December next year. Another 2028. I am not going to pay the name. But I buy it. Anambra garden man. So I told me can honor. Can now need Unu ga-enyere meya anyị aka ife gbasara sanitation. Ọkụ na anụ ya m ga-enyere aka m enwe ebe a na-ekpopụnọta ya. Ọ bụrụ onye nke papa ụmụ ndị generation ndị nke fụrụ oge Buhari na-anụ war against indiscipline. Kwari fụsịrị ya. Vehicles, buses na-enwesị buckets. Elata nke ebe a etonye ya West bin na buses and vehicles. Very careful, man. Okay, get it out. Pure water, pure water. Oh wow, wow. COG is illegal. COG is illegal. Madam, we must make this place work. We must make it to work. Say continue. They queer. No control. I don't know. I can. And they queer. They queer. Na-ekwu a na-agwafe ya emekata ekwukata ya omegene kata ọba ntị ebe anyị ọ dị ọcha o nwefe massive program o ji idise otu ikpochasị gọta a na-ekpochi ya mana nke ikpochalụ onye na-eghe aka onye na-eghe na-ahụ ọka ma ube ma ọka but you can't even, I got a mechanic. For now, Rossiano, come in, soccer where if I got it. Never, no. Only a pipe of potato. You are a back on a gazette. A back on Milianaga. A back. So now I am very happy seeing you. Very happy seeing all of you. Very happy seeing all of you. Very, very happy seeing you. And now I remind I need an already. Okay? Yeah. I need a gallery. Go where the man. I can see two groups here. I think I form there.